La ban kurbing Messi yaga Golden Ball hakan ka FIFA World Cup arjar apun riu como best player of the tournament. Kumba ka World Cup arjar apu ar Qatar Messi ula Korea kan kusnam Golden Ball. Kum best player of the tournament kadba ukalin Mbappe ula Kor yaga Golden Boot. Bat kan mau Messi ya Diego Maradona warla don shu hakan ka pertai. Aden balu yo ka job haka semifinal Persia ya ke England. Te hangne kendia tungan ya pej mana obat don ya ke jingkermen ban kur saya ke Golden Boot haka ne ka World Cup arjar apun rio. Kamtam namar pau Messi baru kalit Mbappe klayo mar prako. Hadu kani ka por ba pelaji ne ke video hadin ke jing lekah ka semifinal bat syaban mi madan kailin Mbappe banyak keni ya ka third place. Bat kum juru haswa bak Argentina kan sami madan hak final World Cup. Messi menta ulayo prakol bat kum juru ukailin Mbappe prakol. Ukailin Mbappe ulayo light liki assist kan bau Messi ulayo hadu south liki assist. Kum ta kenang mengensyai hangne bahadu kane kapor bapelaji di video uban don jingkermen ban kur yang Golden Boot menta udai ulinel Messi. Watlai klayo mar prakol pada kalian Mbappe Henry haba pej yang jing yo bun teliki assist menta Messi ulatam kawai ke assist yo kalian Mbappe. Kabangin sepej haka jilekai bane kene ya ka kedan ke balai ke third place haka ba ke France kan sai kun Persia ke England. Lah tu kalian Mbappe udang peteng tap gol ne em na kam ta ke France bat kum juru ban yo assist. Namar mentahi player kat mar prakol. Ladau Mbappe unyo ban tap gol biang hakaji lekai third place kata kamut unsatam gol biang yau Messi. Kata kata kaji kene ban yo khor ke Golden Boot. Henry hadu mentah haba page pan sayo khor biang ya ke Golden Ball kumutau best player hakane ke turnamen ula bandai hi Messi. Bat kawai ba kham sngotanat hangne kadai balda jak Argentina kan yora biang ya ke champion hakane ke FIFA World Cup arjar apun rio. Kumta sai senpat ke jingkermen ke don yo Messi wat ban kurbiang sa ke wepat ke Ballon d'Or haswa pu usa chung taj no sendon nak football. Lada kane ke urlong shisha ke Argentina kan job hakane ke FIFA World Cup arjar apun riu Messi un kursa ke we ke Ballon d'Or ke takamut usayo ya ke Ballon d'Or ke bakendai. Kumta kan salong ke eik benang kam kraus shu nagam tajung Messi hak history jong ke football. Warna yelekai Pakistan teli top 5 league ha Europe rela don jingkermen pat wat bankur yega kusnam Ballon d'Or. Balai ba Messi don jingkermen bankur kumutau best player hakan ka FIFA World Cup arajar arpun riu. Namar na du bastang ke jilekai ka group stage hadu ke jilekai ka semifinal Messi padu setia yega gol contribution. Lai kol ulayo haka jilekai ke beningkong Persia ke Algeria nang ta arkol ulayo haka jilekai Persia ke Austria shikol haka jilekai Persia ke Jordan kini ke jilekai haka group stage haka raw of 32 Messi ulayo shikol Persia ke Cabo Verde haka jilekai haka raw 16 Messi ulayo shikol Persia ke Egypt haringkat ke ke assist. Haka jinglekai quarter final Persia ke Switzerland Messi ulayo kawai ke assist. Haka jingyelekai haka semifinal Persia ke England Messi ulayo hadu artli ke assist. Kumta na du ke jinglekai ke group stage hadu ke jinglekai ke semifinal nakaling jung Messi padu setia ke gol contribution kata ulayo mentah prakol bat sautli ke assist. Kumta kene ke jingla ban yelekai bhajong Messi mentau snem ha kene ke World Cup watla uladon live kunai snem karta kebadon jingkermen menta yo Messi ban kurbiang kumutau best player ha kene ke FIFA World Cup ban kurbiang ya ke Golden Ball kumba ulakur ha ke World Cup arjar arpoar. Bat ladaja shisha baka Argentina kan laban pelimnya ke Spain ke final. Kumta shisha udon ke jingkermen watan kurbiang jika kusnam Ballon d'Or. Hakawai ke video tongen sepej ya barok ki kusnam ki trofi ki bau Messi ula yokur ka karir ke jongo. Kublai shibun.